Biyag ti tao. Hello, gagayam na yung nga oras iti tunggal maysa. Tutigayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakas man ng biyanang. Ganti original nga kakindrama iti drama abiyag ti tao. Amang kabkablaaw iti naragsak ngal daw yo amin. Kat salamat manan iti kanayon as suporta. Kat itain tayo nga roden danggan. Di part 44 compilation. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay, marik na ako ti panagkapsot ko, anak ko. Iswabilinan kayon. Kanitid ko ti para kada kayo. Saan kayo pa'y amatay, nanang? Agbyag kayo pa'y tinapaot. Kaya't ko pa'y kumamit ti agbiag ng mawanan. Nakapsot akon. Jakon malasatan ti kimpet asakit kanyak. Isungag sing-singpet kayo kumangag kabsat. Anyaya ti kunayong ibagayo nanang. Itit ko ti tawid yo. Biningay ko ni ti husto. Impasikaso kiti anak ti gayam ko ti tawidan yo. Agpada ti pan nakabingay ti basi tatawidan yo kanyak. Di yo ko mailaklako tapno da pagbalayan yo. Ken pagbalayan to dagiti anak yo. Basta gimbag kayo pa'y nanang. Adda kaasin ni Apo Diyos. Di kay kumamapukawan ni tinamnama. Sa dino ngay abanda ti patawid yo kanyak nanang. Tangay ni kaloy ti buridek kada kayo adwa. Isu nga rod ti mangtawid diti balay. Kanti dagaan na kay patakdaran na. Aging gaijay waeg. Ni, kunak man no siyak ti mangtawid diti balay. Saan tani kaloy ti buridek. Iso ti mangtawid ditoy. Anya? Di kay madanagan. Tagpada ti panakabingay ti tawidan yo. Awan dakdakal. Awan basbasit. Apay ngay, adya kabsat mo timang tawid diti balayo, Emi. Sika kumaa, babae ka. Kan adnan pamilyam. Dinto ta ni kaloy kat baro pa'y laeng. Ay, ni kanumat kaloy timang tawid diti balay. Ta iso ti buridag lakay. Apay, gaputay so ti buridak. Isaon ti pangipatawidan da diti balayo. Sika kumaa, babae ka. Naimbag ka ni kaloy talalaki. Agaramid to iti balay na. Sika ngay. Apay ammom ayat ti agaramid iti balay. Ay, kunak nga rod asyak kumatimang tawid ditoy. Tagnanaed tayon kadagiti anak ta ditoy. Ngam ko naman ni nanang ani kaloy timang tawid. Taburidak ka no nga rod. Anyamat ginto da atawid mo ngay. Adayo mo ti kalsada. Awan pa'y balay na. Mayat ko man dito itasantan nga agpaaramid iti balay ta. Bayam, takasaritak tumanan ni nanang. Wen, ay wem. Agpakaasi ka. No kasapulan agsangit ka, tapno masyan ken ka. Kat ibabawi na timbagana ani kaloy timang tawid di balay. Nanang, agring kayon, aldawan. Mangan kayon. Nan, ni, apay akas titilangan ni nanang. Nakasalungay ngay mutan. Lando, lakay! Umay ka man! Lando! Oh, apay bakay? Kita man eh. Nakasalungay ngay mo ni nanangan. Lay, saan samat ka nga gang angas? Natay samot to ni nanang lakay. Itaray tanay ang hospital. Ay nasanin. Natay nga rudan itaray mo pa lang. Ha? Talaga siguro agasat na mati matayin Malapdamaya no talaga ngay panan. Landong. Ala, tulungan nak tay simpata diti kama na. Taagpaaramid tan itilungon na. Ha? Di ta gumatang aya. Sana yun? Nagngina. May mayat tagpaaramid ta libre. Adamot kayaw ang nakasagana ang maaramid. Alang aruda. Lamayan tayo ni nanang. Tempan na mutan. Nanang,
Nagsapat ti panang ibatim ka na kami. Anya nga rod, aklonan mi Saan ka na makarik na iti sakit na nang makay nanakan? Kaloy, kasanungay. Parchen tayo na may satarakan mo tani. Amumad nga awan makukwartami kanibayaw mo. Wala man Pasensya kan ata ni awanan kami ita. Naimbag tulan nung makaswerte kami itimula mi anateng. Bumawi kami to. Okay lang manan. Mala, ingka nga rod ito doon. Noan niya ababoy ti maparte. Tap na amuda ti tiliwanda. Itatanay tabonan ni Nanang. Anyat planom ngay Kaloy. Anya ko mangay manang. Kastilat ha. Ituloy ko tiyagmula. Ay na ading ko awan asensum dita. Umdas lamay gatang itimasida ti masapsapulam dita pa nagmulmulam. May mayat no agabrod ka. Ha? Plano ko mga rod agabrod. Ngam pampanunutak na iti anak ko. May mayat no si kati agabrod ta baro ka. Awan anak mo. Awan asawa mamapanawam dito'y Pinas. Manang. At dati ibagbagan ni bayaw ko at trabaho ija abroad. Ni kumabayaw mo ta agaplay ngam. Kanayon mo ta maulaw. Kan ado tirikrik na iti bagina. Amang ano sana makapasa iti medical. Iso asi kalaangan. Naimbagkan katawan na pulos bisyom. Di kag saksakit. Madlaw ana salunat ka. Iso asigurado ang makapasa ka iti medical. Pangalak nga iti pag-abroad ko kat awan mo't kwartak manang. Ay na. Nalakala ti remedyo dayta. Adama nuang kan bakam. Kan adapay 5 ababoy mo. Mangilako kan akadagi jay. Ta iso ti usaram nga giprocess iti papeles mo. Anya? Apay, di mo kaya ti bumaknang. Ay na, adun ti bimaknang dito lugar tayo gapo iti panag-abroad da. Mabibit ti bumaknang, no ija abroad ti pagtrabahoam Kaloy. Kandakkel ti sweldo iti pangisarkan ti kabsat nila kay kukan ka. Manang. Alan, umanugot kan. Para matlakan ka ti panag-abroad mo. Awam mo't sa bali ang may ranod no saan asi ka. Iso asigiki di. Rugyamon tagi pag na iti papeles mo. Inla kumbat gaya man tay baka kandag itay baboy mo kaanakan. Wananti. Aramatek ngamin nga abroad. Madamati pa nang ipagnak ti papeles ko para abroad. Dukas ta, agabrod ka. Sa dino apagilyan ti ap-aplayam nga'y kaanakan. Iti pagilyan nga yan ti bayaw ni manang ko, anti. Kasta aya. Kat di panawa mon ti balay mo nga impatawid ti inayokan ka. Una, anti. Damanang ko pailayang tagnaed. Apay, di dagi patakder iti balay da. Nabayagan nga agnanaed da iti balayo. May mayat matla kuman no lumasindan. Tadan bukod na a pamilya. Jak amo anti. Awan pa siguro umtas nga ornong da. Nabisyo mo't nga minjay bayaw mo. Artik lang nga rutan, sugador pa'y. Ken oray je kabsat mo. Manugal samot ten. Pasaray agkuyog damutin amapan makisugsugal. Wan nga rod anti. Ngam ko nadamat alibangan da kanulang. Addan anak da. Ngam di da pa'y laagbalbaliw. Imbes nga ipamaysada ko mati agtrabaho para kadagiti anak da. Nabaybay andan sapa yun dagiti mula da. Wan nga rod anti. Sayang ti puunan da ijay. Basit samat ti maapit da. Tadi damat inas asikason ti mula da. Nay, malamot gaya man anti. O sige, tenak pa'y aglabay ti badok. Sige, tayawid kumatan to'y ginatang ko dita istor, kaanakan. Imot-mat na niya kabsat ko. Di nakmat pautanganan. Di nakmat pauitan iti kwartakaon. Kasano kat naurnongan ti utang mo kan kuana. Di ka mangamin makabaybaya din lakay. Anyat pagbayad ko ngay. Amo na may takanayo na mabangkrap ti mulak. Nala, sana bale. Tatulungan nanto ang makastrak iti trabaho di kabsat ko iti abroad. Kat no maka-abroadan di kabsat ko, isunton ti pagpatulungan ta. Sa pala ko mga rod ta maka-abroadan iti mabiit ni Kaloy.
May mayat no ni Kaloy ti agabroad ta baro. Tano siyak. Aldan pamilyak. Narigat yung madayaw no adda pamilya. Amangan no isukat na. Si kakit di Tano siya kawan problema. Napudno akin kang asawa. Si kakit di Amangan no masulisog kay ti sabali a babae no madayo ka. Iso asaan langan. Kasta, ag-flight ka ni ti mabiit, ading ko. Uwan manang. Ay na, Si Mang Puetan ti Visak. ay na, nagsaya aton. Kamaw dyanan na, bumaknang kamatlaangan. Ha? Lalay ngam tagtrabaho ija abroad one. Dubliam ti panaggagat mo. Tapno ag for good kanto adagos. Padakkelem ti balay mo. Papintasam, tas si kamo ilaang ti mairanod. Di ko mabaybay ang tuy balay manang ha. Kan nagitinabat-bati pa yadingon ko. Wan, awan pagdanagam dit ha. Adda kami kan ni bayaw mo. Saan mi abaybay ang dagijay? Padwan mi pa'y kidi Agyaman nak ngarod manang. Mala, tulungan kan nga agimpaki ading ko. Kat itulod da kan tupay di airport. Ne, si kamot gayam, Amy. Sombra ka Ay nasaanan tane. Madaman samot ti dalus mo di ti balayo aryang. Wen tani italaang manen ang makadalusak. Ken sumangpet nga minda katugangak inton bigat. Umayda ka no agbakasyon. Aya, ay wan, pautangan nakman ni ti kwarta maryang. Bayadak no may alawas. Ay, adapay mo tay sigod nga utang mo, Amy. Agbayad ka pa'y nga umuna sa kantumanen pa utangan. Pagiddan nagto na bayadan. Bayadak to amin. Promise. Apay di mo amo ayang adan ija abroad ni Kaloy akabsat ko. Ha? Into nagswildo si kanto ti una kabayadan. Promise. Ha? Apay, si kakaditi pangipawitan ni Kaloy iti kwartana, Amy? Wan, aryang. Tada utang na kada kami. Alan na, pautangan nakmanon. Maudin da ito'y, promise. Mano ayat ti utangam, Amy? Uray 3,000 kumalaang noda. Sige nga, Rod. Ngamne, saan aga po tapautangan ka kat ado ti kwarta? Saan? Tagur-urnungak mo't, Amy. Agtalaka-lakin ka, iso apautangan ka manan. Tani, amin tayo kat agkasapulan iti kwarta. Wan, di ka kadi madanagan. Agbayad akto adagos ken ka. Apaman nga agpawid di kabsat ko. Hello, Kaloy. Kumusta ka ditan ngay? Naimbag man tay mawag ka. Nasayat mo't manang. Day off ko nga minita, isa anak kaawag Agad, nagswildo kan. Wan manang. Kaagpawid ka nga rodin atan Awan ka nun tay baboy mon. Kan gumatang ako maitisukat ti bakam nga inlakom ide. Tapno dalat takadwa dinwang mo. Sino ta kasarsarita, Amy? Ni Kaloy lakay. Nan, kasaritak man. Kasarita na kakano ni bayaw mo, Kaloy. Adto ti cellphone. Hello, bayaw. Kaano nga, ingagpawit ka? Dapat tarimaan minto'y balay mo. Ha? Kwa, bayaw. Di mo ko matagidaksen ti kastong ibagbagami, bayaw. Tanong sana ka po kanyak anang i-recomendaken ka iti kabsat ko. Awan ka kumadita abroad ita. Iso dakkel ti utang mo na imbaga nakam kada kami, bayaw. Iso di ka kumagim imot, Tanay, kasapulan mi ti kwarta ading kau. Kun di mo kayat mo matarimaan ti balay tayaw. Este, balay mo. Manang. Tunggalag sweldo ka, ipawit mo kada kami. Da kami, ti makaam mo amang patarimaan ditoy. Parugyan mi adagusan no agipawit ka. Sige manong, agpawita kinton bigat. Okay nga raw, di mo tipidan ti ipawit mo, Tapno tuloy-tuloy ti trabaho, ading kaw. Adamat simmang put ang materyales lando. No kasta, paypay-swam ti imbagam ken ni Kaloy, apatarimaan mo ti balay na? Uy, tapnawan may bagbagana. Wan ang saan tayo matamairanod ditoy. Isumot aking balay. Anya nga isop, datayo ti may ranod. Kukwa tayo na iti abalay.
Anya? Oray tamayatan ti biyag na. Maawatan nan tunay ta. Agi patakder tulangan iti sabali amalay na. Ni, aywan anya. Awam malat maaramedan nanton Tadi na tayo mo't basta mapapanaw ditoy. Tanabayag tayo mo't ngagnanaad. Wala. Kan may sa. Nasing pert jay kabsat mo. Kan kabutang nakdayay. Wan matkit di Nalakalayalis dali puspos na dya kabsat ko. Malangaron, patarimaan tantoy balay. Nay, agudong kansa aryang. Saan nana? Mapanak man ijay balay ti kaanakam ani Emi. Kuna nang agbayad idikal man iti utang na. Ngamjak met na uray ijay balay. Anya, kasano ang makabayad kat gimatang dan sa iti materyales para iti balayda? Ay nagluko met day jayan. Nagkaripay abayadan nak idikal man. Nukas na. Nagpawitan ni Kaloy manipod abroad. Wen, ngam inggatang da iti materyales. Ngam ingkalat tapadasan asingiran amangan no addapay nabate. Alaman nga rod nana, sapay jak kayat ti mauluulbudan. Kasano adi makautang dagijay nga agasawa. Kat minalumet ti sugalda. Kanayon kano amaabak da. Insugsugal na lang nga rod dagiti inutang na kanya ka. Lakit di Isu nga ingkadanunan ijay balayda balasang ko. Bareng makasingir kan. Malaryang, tapno dapang tenglam iti utang ko. Alaampay laang ti dakkel a rice cooker me. Kabarbaro dayta, ginatang ni Kaloy. Ay manjak, amangan no sa pulan ni Kaloy dayt na. Jak kayat ti makabasol, Emi. Saan? Tadi na mo ilapagan ano daytan? Dua ngamin ti kastami. Kwarta ti kasapulak, Emi. Tani, adda pangusarak iti kwarta nga inutang mo. Kawang nga rodmot! Apay di ka makawawat aryang? Ni, apay nga agungot ka nga Kasano ka di ka makawawat? Agkakaro ba tayo? Ngam di ka pa'y makawat mat. Intun sumarunong agpawit ni Kaloy kung nalang arudan. Nukas na mo ilaang. Nasaysaya at langarudan nga agsango ta iti barangay hall. Hello, Manang. Apeng imawag ka. Kaloy ading ko, pangasim ka di Kasyanak, adang amin nakautangak. Kat, jak nakabayad, kat ni darom nakanomatan. Anya? Apay manuti utang mo aya, Manang? 5,000 amin. Pawitan nakmampay, tanay ka sa pula ka talaga. Kanjak kaya ti may darom takababain. Nangusaram aya iti inutang mo. Ay na, nabayagan nga utang ko dayjay. Hindi pa ilada ka ditoy. Ingat-gatang ko ay tisinsinda tayo. Sabon, mantika, kanaminan. Nairanod ka mo lang iti dayjay nga utang ko ading ko. Ha? Oh, sige. Urayam nga rod ti pawit ko, Manang. Napintasan to'y balay ni Kaloy kaanakan. Nalpasan, di makulan. Balay may amin dayto ante. Saan la balay ni Kaloy? Tado mo tintirigrigat mi ditoy. Apay kaano nga agawid. Din samot nagbakbakasyonan. Sana na masapol ni tabak bakasyon ante. No agawid, gastos lang. Adun lang ti kakalugaran kan kakabagyan na sumarabo kan kuana. Ibusan dala kwarta na. Anyan ti kasta ka panunutam. Apay, di ka mailiw ijay kabsat mo. Mailiw mo't may mayat no agurnong pay. Agpaado pa iti kwarta tapno saan to nakakaasi. Kat da kayo ngay, awan mo trabaho yo. Amuyo asawan ti kastakin ni Kaloy. Gamda kayo, di kay maasyan iti bagbagyo. At dapay anak yun. Ni, kawang bibiyang nyo di tanante. Saan nagaputaan ti da kayo kapakibiyangan nyo amin na makita yon. Tilang bagbagyo ka di ti pakibiyangan nyo. Maasyanak ngamin kin ni Kaloy akabsat mo. Nasingpet ngamin unay di kabsat mo. Mabain siguro. Ay, sige, ante. Agawid kayo nawan na sayat nga bagayo tani. Adupay taramidog.
Imawag ni Kaloy, agawid ka no mutten lakay. Kasanungay, ang mga no almanan nanto'y balay. Di ka madanagan, tasyak ti makam mo. Bugta kaklabasit na jay, ang butingan. Ibagatan ton nga, agpaaramid iti sa bali a balay na. Una, ano mo tirigrigat ta dito yan? Kano saan agapukan niya ka nang i-recommenda iti kabsat ko saan anak ka abroad? Sa bagay matkit di agawid-awid pa'y lang amin. Baya man no agawid, gusto mo't katiya. Tapno may pakamutakin kuwanan nga awan karbengan na iti dahi abalay. Awan saritaan tayo akasta manong. Kan may sa kwartak tinagastos para iti pan nakatarimaan to'y balay. Wan! Ngam ad-ado, tirigat mi ditoy. Ken laglagi pam, ano saan agapo kanyak? Saan ka naka-abroad? Kabsat ko, yan ang tulong ken ka maka-abroad. Hoy, di nagpailamam mo, Kaloy. Ha? Ala, di kan sumungbat, Kaloy. Di mon kontraan ni bayaw mo. Among matday ta na makaunget. Talaga ang makaaramid iti sana nasayaat. No kasta, talaga saan kayo apumanaw dito manang? Talaga nga almanan yun ti balay ko. Ay na, itad mo ka din kada kami. Uray tabaro ka. Awan pamilyam. Agi patakder ka langan iti sa bali. Ala nga rod. Alak lang dagiti kagawak dito'y tapumanawak manang. Ay, pasensya ka na, ading ko. Sapay ko matamawatan na kami. Ipagpagapumlatan ka dagiti kakaanakam. Wan. Oh, anya nga, di nagbutang matlang tilo ko. Ha? Bilibak nga rod kan kalakay. Nagbutang nga dagos kan kadikabsat ko. May sala asawom. Inakukos na dagiti gargara na. Agpaiso mo timbagak. Rumbang lang ang muna tagbayad iti utang na imbaga nakam. Ang napananangatan ngay. Di mo problemahan na ita. Ado, ti kwarta na. Makagatang na dya iti bukod na abalay. Naimbag nga orasyo. Da kayo ti caretaker ditoy? Ha? Anya caretaker nga ibagbagamat. Balay mi da ito'y. Talaga gaya manatangsit ka. Agpaiso tinaydanon kanyak. Ipatangkan niyo abalay yun na ito'y nga oraysan man. Ha? Apay, sino ka? Siyak ni Delilah. Tinakagatang iti da ito alote, agraman to'y balay. Ha? Nene, anya anagata nga sasawam mo. Ato'y ti papeles, pamanagnak, anagatang konda ito'y alote kan balay. Anya? Isola di kita nga pumanaw kayon ditoy. Tawan karbangan yung agnad ditoy. Nagatang konda ito alote kan balay. Kasano itan nga awan pagyanan tayon lakay. Sikamot kami. Di mo inasikaso at dagos ti papeles ti lote. Jakmat amo anay panagan gaya man kan ni Kaloy dayjay. Iso akampantiak. Di ka mo tagpampanunot. Agi patakder talatan ay ti kalkalapaw ta ititawid ko daga. Pangalaan ta ko may ti kwartang aramatan tangay. No kayat mo, agparamid kay ti kalkalapaw. Tay nakagsapol iti trabaho ki Manila. Panawan na kami? Kapilitan tapno da kwartata. Makamukan karag iti ubing. Pasensya kayo no naramid ko ti kasjay manang. Kasapulak mo't kami ti kwarta, tapno makagata nga kiti pagbalayak. Pakawanan na ko maading ko. Nagbali na kapaspasurot iti asawak. Sorry. Pakawanan nakmat manang. Sapay ko mata maawatan nakmat. Awanan. Insukat na kami ti asawa kading ko. Ha? No kasta, saanan ang nagawid ni Bayaw?
Saanan, tada ka nun sa balya pamilyana. Nakasapol iti adda mabalin na babae. Anya, Kasi kami mat kadagiti anak ko akakanakam. Kasano kami pa yan ita. no kayat mo, ikan kay ti pagpuunam ngaglako iti kumkumpurme. Tapno adamot pagsapulam manang. Tadyak may ka rin matulungan kay ti agnanayon. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Ta sa anak ang nagkurang ken kay ti kalabas. Amin na kidawam, inted ko. Isong agtrabaho ka para kadagiti anak mo. Kan idyamon ti bisyom. Agbalbaliw ka kumanmanang. Nabayagan na jak nagsugal. Tawan kwarta kading ko. Aglako kay ti merienda tapno da pagsapulam. Kanuan gayam. Agsubli ak iti abroad dinton umay abulan. Ha? Kasanon nga ti balay mo, di awanan agnaad. Da kami at ag-caretaker. Addan nakasaritak nga ag-caretaker dito'y manang. Iso ala dingitek. Ha? Di ka madanagan. Tung palak ti karikan ka. Ikan kay ti pangrugyam, takasimat dagiti ka anakak. Sana gaputan na saya ti pada matao ken ka ket gundawaya meten. Di ka mang gundaway, tawan na pintas nga itdan dayta iti biyag mo. Alaga gayam di tanti nagpatingkaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti gayamyo, Jenna Almoite, kan isagsagot matlaang to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen, ititunggal maysa. God bless kada tayo amin. Biyag, ti tao. Aramidan tan tinabayagan nga ibagbagan yan nanang kadata. Ti panangampun tay ti ibilang takas pudnong anak ta. Ha? Apag iso, kabulanan ang ti kabagis ko iti bunyag. Kaya't na ngay paampun ti sikog na kadata, apama na makapagpas ngay. Sige, panunutan tapay anaimbag day ta, Dennis. Tanarigat ti agdardarasunos. Anya ti amom, amangan no agbaliw to ti panunot ti ina ti maladaga. Kat subyon na mutla ti anak na kadata. Addan to pirmahan tayong agreement iti panangipaampun iti anak na kadata. Kasta ti aramidan tayo, tapno makasigurado ta, hani. Sige, maturog tan. Tapanunutak ang naimbag day ta, honey. Good night. Good night to honey. Oh, I love you. Sleep tight. Same to you, honey. Agpag na pagnaak man payla dito'y taon. Gagaraag ti agpalado nga agawin. Ta sigurado akulitin nakmanan ti asawak. Ay, ti kayat ko. Agtaod amis mo kada kami iti asawak ti agbalin nga anak ni. Kasano ko ma? Ay, anyan. Nagrigat laki ti. Ay, anya ka matin. Kita ang man mo ti pagpagnaam. Ay, mi. Oh, kumusta ka, Raimi? Nasaya na nagkita tamad langin. Eddie, si kakadidaytan? Katuan man. Apay, nagbaliw ka di tilangak. Ah? Kwa? Dandan hindi ka nabigbig. Talimok magka. Wait, Ah? mabalin ka kading awisan. Mangantay ti restaurant. Ta, ano ti kayat ko nga ibagakin ka? Sorry, Eddie. Ngumadan asawak. Naalas akitaan para kanyak nga agkuyog ta. Taadakit nga rudan asawak. Oh, anya ko ma. Awan mat problema ito dayta. Mangantalang mat iti restaurant. Saan ka di? Ah? Ay, sorry talaga. Ngam di ka mapatgan itikid daw mo, Eddie. Sige panawan kan tagawid akon. Bye. Saan arumbang nga entertainek pailaan ni Eddie?
Agdiretso akon iti ayan ti paglugan. Tagawid akon. Excuse me, makipagnaak man. Excuse me. Agyaman, Makipagnaag ka kapsat. ni Eddie ti mo nagdito, Chip. Agabay ta ay mi ha. Bayad. Dua kami kapsat. Eddie, papanang, nagsina talang arod itayan. Sinurot ka nga ron. Mapanak mat iti papanam. Anya, madadadaal ka din ti ulong, Eddie. Balay mi iti asawak ti papanak. Apay kumamapan ka ijay. Dakas ka di. Di ka matanakan. Sa anak nga garami iti dakas. Kaya't ko natin makigayam iti asawam. Saan? Bumaba ka matlaan. Para! Apay pinaram. Bumabakan, Eddie. Pang-asim. Manjak. Sumurotakan ka kunak man. Anya. Ala. Duatan a bumaba. Umay kangarutan, Eddie. Okay nga ron. Nagsina kami ni ti kalib-libin ko, Jaime. Saan kami nagkasar? Natulagan ti kasarmi. Ngam nakitaray mata ni ti maysa atumboy. Nasakit nga kloran ti pananglipot na kanya. Anya nga ron. Tsak babalin nga ikamat ti bagikan ko no talaga di na kon kaya. Ayan na nga rod itan, Eddie. Tsak ko na mo. Nagrigat gayam ti mayadayo ti nobyo wano nobya. Tabayat ti kadak iti abroad. Isumat ti pananglipot na kanya. Di may sabaya pagsakitan na una tinakam ko. Tumboy pa'y tinangisukatan na kanya. Mga no, adamit pagkurkurangam kan kwa na. Iso ang nagsampulan iti sa bali. Tilang presensyak ti mo ka nagkurangak kan kwa na. Tano pinansyal. Iso amin ti mangiigamit ti sweldo. Kan on time ti panagaw-awag ko idikan kwa na. Talagakit ti abalang kantis na siya babae. Aging ka kadiit na, kat saan ka pa'y anak kailiw-liwaw? Saan man nakailiw-liwag ako. Sayang lang. Ti, Masaya nga na nga putasan adata tinagkagasat. Eddie, tinaglabas kat nalpasan. Nagsaritaan ta na imbag ti panagsinat ta, Eddie. Saan ka di? Naragsak ti panagsinat na, kas agayan ayan. Tikunam, Aimee. No parakan ka, naragsak ka. Ngamsyak saan? Puno nga danobya din. Sikalat ta tilinaon ti puso kan panunot ko. Apay sika napukaw ka din ti sigo darik nam kanyak. Ti imak, Eddie. Pang-asim. Ang mga nood na makakita ka data dito yung restaurant. Sungbatam nga rod ti sarodsod ko. Napukaw ka din ti sigo darik nam kanyak. Saan na ka din nga ay ayatan? Saan matamatagtaga rin ni Aimee Asimbang pet anak ko? Bye-bye anyo rat tanana. Amo ka na bandog da jaya nagapoy di opisina da. Nagdiretso iti silidyo, kat saan ang naguni Apolos. Manipod si Mreg, saan mo tanarimrimwar. Sinirip ko itay. Nakaid da iti katrimi. Iso nga muklatan na bandog da jaya iti trabaho na nanang. Ay, maikawa ak lang amin. Itala ang matakas jay. Ang mga nadamot madiarikrik naan na. Ha? Damagam
Tama nga no agsakit mo taditay ammo. Tapno masigod ang maipakita iti doktor. Saan mat siguro, nanang? Kasi tinako na kita eh. Bannog na la siguro dayjay. Imawag ti kabagis ko iti bunyag. Nakapas ngay ka no, nani. Ha? Kasta ka di? Babae timpas ngay na. Naglumpo ka no nga ubing. Kayat mo, tenta sarungkaran iti ospital ng ayanda. Kwa? Patsik amay ayo ka na makitam ti maladaga, hani. O niya, alantan? Si papalubos mo't di inana amang ipaampun iti anak na kadata? Uray saanan, honey. Ha? Ngam, apay? Kaya't ko nga agtaod amis mo kadata ti padakkilan ta nga anak. Anya? Ngam, kasano ko maamapasamak na ita? Kat amumat asa anak ang makaputot. Ta baugak kat nga ron. Panangin sultumat kanyak dahi tangar aramidam. Sorry. Pakawanan nak no nakaisawang ak iti nakasairan tirik na. I'm sorry, honey. Ay, mi. Awan intention ko amang pasakit kan ka, honey. Sorry. Ala. Lipatan mo na dyan. Maturog tan. Aging gaita. Diyak pa'y lamapunas iti panunot ko tinaibaga ni Eddie kanyak. Presko pa'y la iti panunot ko. Siyak ti mangi paay, ti sana may paay ti asawam kan ka, ay mi. Ikan ka iti anak. Nailawan ko lakit nga ruden tinagsao iti nakasairan tirik na ti asawak. Naimbag ta nalapdak tinagsao. Dandani na ibagak ti imbaga ni Eddie kanyak. Ay, naimbag lakit din ta natupulak tingiwat ko. Saan arumbang dayjay ang naibaga ni Eddie kanyak? Diyak kaya tagbasol. Ni Eddie. Hello? Hello. Kumusta, Amy? Sukunan ka no madamdama, ha? Anya? Saan na mabalin? Kan mabalin ka di? Di mon ulitan ti mga wag kanyak. Sige, bye. Ops, mabitlay. Sumbatampay nga umunati sa ludsudakan ka. Sagbay nga hindi pa ti cellphone mo. Ibagam adagusan. Nakapagpanunot ka ka din, itinaibagakan ka. Kaya't ka atulungan. Umanugot ka naminin iti magak. Tulong kon kada kayo nga kasawa ti planok. Maadaan kayo iti anak. No umanugot ka iti magakan ka. Saan? Lading nita, Eddie. Ngam saan arumbang ti pampanunutam nga aramidan? Ha? Apay, di mo kaya't nga garagsak kayo iti asawam. Ulitek nga ibaga. Anak, ti kapatgan ka na kita kasawa. Ipaayan ka iti anak. Nagsikugkan, jakton agpakpakitakin ka. Promise. Sige, bye. Aging kaita. Diyak pa'y lamalipatan dagitim bagbaga ni Eddie kanyang. Kanayon nak adagulitan da dyan tao. Ngam no maminsan. Kasla kayat ko ti bagbagana. Uray asino mat siguro anaganak. Talaga akasapulan na ti anak. Kaububing akpay. Iso amasapul ngagsikugak mon. Tano bumaketak ton. Diyak to agsikugan. Anya nga tano tutupak dayjay nga Eddie. Total, kayat nalaang mati makatulong akas iti imbagana. Ngam, no aramidak ti kasta. Makabasulak. Anya nga tati aramidak. Naimbag nga oras mo, Hilda.
Oh, Amy! Nakalagip ka mo tapi masyar. Sumra ka ah. Agyamanak. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka, friend. Iso nga imayak. Anya day ta. Agtugaw ka pa ah. Ang mangisagan akbiti ti merienda ta. Saanan? Napsugak pa, Hilda. Madamdaman ton. Sige nga Rod. Apay, anya ti bagam friend. Dakkel ti problema, friend. May papan iti anya. May papan ka di iti saan nyo apan nakaadaan iti anak iti asawam? Di mat ko naman aklon munday ta. Nga uray saan nakamay payan iti anak ti asawam kat ayayatam ta. Awan nagbaliw kan ka saan? Wan. Ngam, kayat kunti maadaan iti anak, Hilda. Iso ang kasapulak ti balakad mo. Ni, anyat kahit masawan. Mangampun kayo iti ibilang yung anak, kasta ka di? Diyak kayat ti mangampun, Hilda. Ah, anya nga Rod? Kayat ko nga agtaod amis mo kanyak tagbalin nga anak ko. Kasano nga Rod na mapasamak dayta? Kat di nakamot maipayan iti anak ti asawam. Adda agbulboluntaryo amang ipaay kanyak iti anak, Hilda. Anya? Ala, anya ka din dayta nga ibagbagam. Hilda, gayam ka. Iso apang nga asim, kanunungan nak iti dayto a planok. Suportaran nak kuma. Kasla kayat kumatan ti idijaya dayja a tao. Tano maipaayan nak kano iti anak. Saanin nga agpakpakita pa'y kanyak. Apay, asino nga minday tao? Ko. Ni Eddie nga ex ko, Hilda. Anya? Ay, apay Amy. Nagbaaw ka din ti panagayat mo kini Dennis nga asawam? Saan? Saan Apulos, Hilda? Ay ayatak ti asawak. Awan tinagbaliw kanya. Apay nga ron nga ramidam ti kasta. Kat iti pa'y ex mo. No sa bali ang lalaki, wan, mamati ak siguro. Nga mga no anak laeng ti kasapulam. Ngam no iti ex mo, kasla jackpot yan. Patyan na kumahilda. Jakon ay ayaten day nga Eddie. Nagdisnudo lang amin amang ipaay iti saan ama ipaay ti asawa kanyak. Iso agon dawaya. Ay, sorry friend jack kanunungan dayta. Anya? Sana gaputag gayem takat kanunungak mo't amin na napangedeng mo, wano planom. Nga uray makapadakas mo't kan ka. Basol dayta pampanunutem friend. Isa pa nga asim, di mon patuluyan. Sige, mapanak nga rudan, Hilda. Amo ka na sa irtirik nam, nga mo kailangan ganyak. Basta saan ka mailawan, tadyak kaya ta makaaramid kay ti sana may parbang, Amy. Sige, patuloy akong Hilda. Kat agyaman naklangan. Unak no kanunungan nak ni Hilda iti pangadeng ko. Ngam saan mo't gayam. Awan pa'y serbi na agayam. Ay, jakla ko man imbagbaga ti plano kan kwa na. Nagkamaliak iti inasit kan. Wah, makaamuditan. Patga kun ti bagbaga ni Eddie. Kaya't kun ti maadaan iti anak. Numapakawanak ti asawak. Pagyamanak. Ngam na saan, awan maaramidak. San abali, tadan tumiten anak ko, nubilang laang. Mama, di yun ilako ti balay tayo iji probinsya. Dahil ito ti pagnadan mi kani Aimee. Anya, Eddie, makulkulaapan at talagan ti panunot mo. Di mat addan asawa ni Aimee? Wen, sinaan nanto day jayen. Di namat maipaayan iti anak ni Aimee. Anya, Siyak ti makaipaay iti anak ni Aimee. Iso siyak to ti pagtinagan na, Mama. iho, nagsina kayon kin ni Aimee. Saanan anawaya? Sumapol ka laangan iti sabali nga ayatam. Pinadas kon ti nakiinayat iti sabali. Ngam ni Aimee latatili naon ti puso ken panunot ko.
Eddie, Umadalin ti panagdan nami, mama. Iyawid kon to ni Aimee di probinsya. Isa yun ilako ti balay tayo ijay. Ta ijay to ti pagnaadan mi iti babae nga ay ayata. Hello, Eddie. Inawagan ka, taamo ka saan ka pa yan nakaawi di balayo. Wan, di nakaw-awagan no da kay Jebalay. Ta sigurado ang mga ti asawa. Onya, nakadesisyon kan? Matungpal mo nga tati Karim. Akalpasan ti panagsikog ko. Adaywan akon. Juan, kaya't kayo tulungan ni asawam. Tulong ko na ito'y kada kayo. Tapno maadaan kayo di anak. At ad-adda abumigkat ti relasyon niya adwa. Ha? Masanak ngamin kada kayo. Diyak kaya't amadadaan ti relasyon niyo gapo iti sitwasyon niyo. Napatag di anak itagasawa, Aimee. Wan, amok dayta. Kasano nga rod? Karo nga kita ta. Nga guyog ta. Urayom ti text ko inton maminsan abigat, Eddie. Aimee, Rabin, di ka kadipay maturog, hani? Diyak pa'y makaturog, hani. Umuna ka lata na maturog. Adamat madlokokan ka. Manon arabi akasta ka. Kaslada na unag pang panunutan. Awan, banog ko la siguro daytoy, Dennis. Maturog ka nga minan tapno makainanakan. Wan, madamdam mabasit. Umuna kan ang maturog, taggata sakpay. Nakaturogan ni Dennis. Iimpaki kong dagiti balunak akawis ko iti sumagmamano nga aldaw akaawan ko dito'y balay. Pakawanan na kumaapo, iti da ito'y nga aramidak. Amom ti tarigagay ko ang maagdaan iti anak. Diyak kaya ti agbasol. Ngam kapilitan nga aramidak ti kastoy. Kontra iti panunot kan riknak ti kastoy nga aramidak. Diyos ko. Ngam mapilitan nak. Iso apakawanan na kumaan. Katsapay kumamat. Tamapakawan nak to ti asawak iti kastoy nga aramidak. Ngam no bilang di nak tumapakawan. Maawat ko. Okay nga rod. Agyaman nak, Aimee. Sige, sukunan kain ton bigat. Okay, bye. Sino jay kinasaritam iti cellphone mo, iho? Ni Aymin Sabat. Wen, mama, ket at the good news ko kada kayo. Anya na ita? Siya, ti pinili ni Aimee. Da kamin tag denay tag nanayon. Iso ayawid ko ni di probinsya. Anya? Sinaan nan ti asawa na? Kasta ka di? Wen, mama, iso nga agawid kami ni di probinsya inton bigat. Yakon pa umayan di ti balay, ta sigurado amabayin ka na kayo. Iso nga agdiretso kami ni di probinsya inton bigat. Anya? Papanan ni Aimee anak ko. Hape adakkel jibag na arimwar dito'y balay. Adda seminar da na nang. Talo, wano upat ka nung aldaw ti kaawan na di ti balay. Ne, itaman pa'y nga dadarayan na seminar. Wana nang. Taiso ka no ti dinutukan ti busda nga umatenda rin ti seminar iti sa bali a lugar. Nagbayag mo ni Eddie. Kuna na adito'y ti pangurayak kan kwa na. Ngamjak mo't mapasungadan ng tilugan. Danda ni may sa oras kun nga agur-uray dito eh. Ngam awan matan. Awagak man laangan. Hello? Ha? Hello? Ni ka din na namalya dito eh. Wan. Sino na ito'y? Ni Aimee daytoy nana. Kuha, adang amin saritaan mi kini Eddie. Nga agsarak kami ita. Ladingita, Aimee.
Ngamintaray ko ni Eddie dito ospital, tanatake. Kat 50-50 tibiyag na. Anya, sa dino nga ospital ti ayan yun, nana. Ibagayo ta umayak. No kasta, saan apod no timbaga ti anak ko? Aplano yun ti agden na iti probinsya, ay mi. Awan saritaan mi akas ta, nana. Basta ti ko, nana, kaya't na kami atulungan ni iti asawak. Iso anak kasagana amang ipaay iti saan ang maipaay ti asawak kanyak. Amok asaan ang maiparbang ti anugot ko. Ngam ikidamak ko man. Ngam kastoy matan tinapasamak iti anak yun. Oh, jak laing pagarup akas ta ti saritaan nyo. Sigurado asaan na kan apalubusan nga umadayo no natuloy ti panagbiyahiyo, ay mi. Agkakaribuso dagiti nurse. Jay anak ko ter aribumbungan da. No kasta? Natayin ni Eddie, ay mi? Juan Hilda. Oh, friend, pakawanan na ko. No nabayag ajak nagpakpakita kan ka. Aklunak, nasa irtirik nak gapu iti panang kontram kanyak iti planok iti kalabas. Kat, kumusta gayam day ja planom, Edi? Itala ang maamiris ko. Saan arumbang tikas di aplanok? Dandaniak na ilawan, Hilda. Iso apasensyakan. Nulimod aginura kang gapu iti saan mo apa ng kanunong iti plano. Nagbidutak, friend. Nala, nasaya at mat no naamiris mo abidot day jay awagas mo. Ay mi. Ay mi, honey. Itay ka pa sangit ang mga arakop ka niya. Ape ka di. Anda ka di problema? Pakawanan na kuma, Dennis, honey. Ay, ayatan ka. Hindi ka kabailan alipot. Ha? Di nakpagulimakan ti konsensyak. Nadyak agpakawan kan ka. Iso nga ibagak ti dandani nagbasulak. Di ka maawatan, Amy. Sorry, no dandaniak na ilawan. Dumngag ka ta istoryaak ni amin kan ka, Dennis. Mapakawan na ka di, honey. Oh. Tsak lang pagharup nga dagayam kasta plano. Ang mala. May bayamon. Sana bale. Tas sana natuloy dito apangadeng mo. Wan nga ron. Inlisinak siguro ti apo iti pagbasulak. Di ka madanagan. Tas saan ka akagura? Maawatan ka? No pa'y nasakit para iti biyang ko. Ngam ay-ayatan ka. Isa maawatan ka. Promise. Jakton aramidan ti kasjay. Jakton planon ti kasjay. Sige. Umanugot akon itinabayagan nga ising-singasing mo. Amang ampuntan iti bilang tanga anak na. Ha? Agpaiso, honey? Oh, sige nga ron. Adnan nakasagana nga ampunan ta. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti gayemyo Jenna Almoite. Ipapaay ka ni sagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Ala, sumraktan, Josie. Dito iti boarding house ko. Dito'y gayam. Pasensya ka na. Saan analawa? Kan adda amin dito eh. Paglutuan,
lababo, CR ken pagturugan. Talaga akas na, tanangin na ti abang dito syudad. Mayat kit di dito yan tabukod mo amin. Wan nga rod, kan nagmaymay sa akmat. Talaga ka di nga awan pa asawam, Mike. Ang mga no ilimlimod mo lang ti kaadat asawam. Baruak pa, Josie. Inaram ka nga rod, no da nasawa. Sika, ti kaunaan a GF ko. Ha? Aday di inaram ko, di nakmat inaklon. Sika laang tinangaklon kanyak. Isong agyaman ako na ikan ka, Josie. Kastoy gayam tirik na ti adda mga ayat. Nakaragragsak. Anyang ay daramidag dito Awan agtalinad ka lang dito'y boarding house ko. Panawan kay tagsapa no mapanak ag trabaho. Sangputan kan tumanan iti malam. Alang nga rod, sikat ti makaam mo, Mike. Ang asikaswantan to ti panagkasarta, Josie. Takayat kan nga ikalaysa. Urisan abong ga akasar. Basta agbalin alegal ti panagdanata. Di mo pa ila panunutan dait na. Dumtang tulat na dait na. Saan pa nga ita? Agurnong kapay. Adamat insagpat mo a babae, Mike Barok. Asino day jay? No biham? Uy na Marta. Pasensya no jak na ipakada. Tanarabyan kami na simang pati di kalman. Kat agnaadan di tadagus mo? Uy na. Oray na yun na yung taabang ko ano ko Tadamatin ka duwak ngagnad iti boarding house ko. Ay, saan? Jakag panayon. No mano ti abang mo, isulatan. Tamok matirigat mo agtrab-trabaho, Barok. Agyaman na nga rod ano kasta na. Kat, agtrab-trabaho ka di tinobyam. Anya trabaho na ngay. Awan pa'y trabaho na, nana. Isong agtalinad pa iti boarding house ko. Malakat na. Naimbagla para luto iti kanam kan para laba iti kawas mo. Umay ka manganan, Mike. Di kan rumor amapan mangan, tainlakam ka iti balon ko. Saanan, madam? Kababain? Anya ka kadi. Umay kakit din, tainlakam ka kunakmat. Kasla di ka payla na iruam kanyak. Makabulan mo nga agpapaay dito'y groceria. Nga mabayin ka payla. Madam. Alan, umay kan. Isupay agatangam ti kanam. Mike, di mat. Awan pa'y nobyam. Adan, madam. Nabit kami pa anagayan ayat. Anya, kunam, di ka pa'y makinobya. Kunam, awan pa'y iti panunot mo ti mga sawa. Ulbud ka magkayam, Mike. Biglaan mo't nga rod ti kadant nobyak, ma'am. Ay, ala, agawaam nga rod dita. Ay. Isimpamon dagiti nanganan ta, tagtrabaho kan. May amon day ta palpa-palpa. Agtrabaho kan, ta sayang ti oras. Oh, Apay kaslag pupudot kayo, mama. dayjay a Mike, pagpungpungtutan na. Ha? Apay ni Mike, mama. Basta, at daging ginad na nga gunggunay, makapasuron. Kat ibagayo kinkwana, Ibagbagak mo't ngam awan dengdenggan na, makapasuron. No di na kay denggen, di sukatan yon. Mga ala kayon iti sabali at trabahador yun, di grocery. Narigat ti agsapol iti trabahador. Ano saklatan ni Mike nga uray at daging ginad na? Kasuron ko lang no daduma, tawan mataktak diran na asaunan o kwa. Ha? Apay aya, mama. Awan, baybay amon day jay. Maistresak laeng amang istorya. Iso abay abon. Madili ti sweldom ita, Mike. Tani, jakpay naka-withdraw iti ipasweldokan ka. Ha? Sapay Judy itin ti abang ko, madam. Kan naibusin ti abastumi ti nobyak. Apay ngamin asikalatan tinamnamaan na amang ipaay kadagita. No talaga mo lang ay ayatid na ka jay nobyam. Tulungan na ka. Agtrabaho mo ta. Apay, agsin senyorita lang ijay boarding house mo. Awan pa yung amin nastrikan na trabaho, madam. Ay namaik, praktikalan ti panagbiag ita. Pagananom ti babae, no di na ka matulungan. Ti kitaam iti may sa babae, kat tay matulungan na ka.
Madam, Sa bagay, saan kayo pa yan nagkasar? Ado pa'y tigundaway mo nga agpanunot, Mike. Kita man jay kumarik nga inasawa ti ubing nga dayo nga miso. Kat nagmayatan ti biyag jay lalaki. ha, Wan, pudno. Bakbakit nga amang jay kumarik ngam di asawa na. Ang nalaing jay lalaki. Inusar na ti panunot na. Saan na jay puso na ti sinurot na. Jay panunot na. Iso asika, Mike. Di kag dardarasudos ang mga asawa. Oray man ubing kan napintas ti asawam no di nakamat matulungan. Kita tay babae amayaon na ka iti kinarigat iti panagbiag. Ag-practical ka, Mike. Madam. Oray siyak no bilang adda ubing nga agarom kanyak, ay ika kiti napinta sa panagbiag na. No anya ti kukwanan tumat. Igatanga kiti lugan na. Di oray ag senyoriton tulaang katawan problema kanyak. Ha, Malagawid kan, inton bigatan ti panagsweldom, Mike. ha. Apa yan na kay Jaka, Josie? Madi ka diti bagbagim? Ay, wan nga rod, Mike. Awan gaganay gayak. Aglaladutak. Kan makabakbak warak. Anya? Ne, apa yun nga eh? Wano, masikog kan. Ha? Ay, jak man amo. Jak nga minin nagbinulan idilas man. Tinasayat, agpakita ka iti doktor. Amuan tano talaga ang masigog kan. Kuyungan ka. Kasanon ti trabaho. Jak pala sumrek ah. Awagak tibus ko tagpakadaak. Sige, makamuka, bye. Mama, rumara kon. Yan nakagtrabaho. Mama, apa na kami suot kayo? Madin sa taldayo Masurunak. Basta aglangan latan no kayat na day siya, Mike. Ha? Iso ka di jay mawag, mama? Wan, kuyugan na kano jay ka-live-in na ama panagpa-check up. Madi kano ti bagbagina. Ay, day jay kat ababain ti ununaan nan. En sukat nan ti trabaho na iti day jay ababae. Mama, pagrebangan natin mang kuyog iti nobya na. Emergency nga rot. Iso nga awa-awatan nyo kumalatan. Masurunak, tapabigla-biglamot ngamin ti panagpakada na. Di na isakbay. Emergency nga rod, mama. Nagrigat lang arudan ti panagbiag na. Ngam na nga lapay la iti pakpakanan na. Ha? Sige, tagrubwatak matan. Talaga ang masikog kan, Josie. Wan nga rod. Jak kumapay kayat tagsikog. Ngamadamatan. Rumbang lang agragsak ka. Pagyamanan ta ti kaaddanton ti anak ta. Tabindisyon day ta. Wan Nala, agawid ta nga rodan. Kan, anya ti kahit mo kanan. Anya ti pakapangpanganam. Ta dumagas ta. Awan mat. Makabakbak warak lang ta. Napaiti panagraman ko, Mike. Nala, kasta talaga. Aganos kawan. Malampasam tumatlaang day ta. Sorry, madam. Naladawak basit. Tay nasikasok pa'y ngamin tinobyak. Kastala kanayonan, Mike. Manipod addan nobyam. Kanayon kan amaladaw asumra. Pasaray aglangan kapayan. Aginaw ngamin tinobyak, ma'am. Kat medyo marigatan. Pasensya kayo lakuman. Narigat gayam ta aginaw. Ita, marik namon tirigat ti adda asawa na. Nagdarasudos ka ngamin, Mike. Ah, Agpakalaing ka ngamin ang mga asawa. Katawan mo't pagkarit mo. Apay, adda pang biyag mo, iti agbalin nga anak mo. ikarigatak tagtrabaho para iti pamilyak, ma'am. Di mo ngamin os-osaran ti panunot mo, Mike. Nubak nang kumangamin ti pinilim. Oray bakit ditan basta bak nang mabiyag na ka nga oray di kag trabaho. Sana may sa taldaw, madam. Patsyak adumtang tumat ti kanito apumintas ti biyag mi. Ay naawan latam mo kon, Mike. Imposible ang mapasamak data. Awan mo't nagadalam. Kasano ko abumaknang ka.
Malaksid ano bak nang ti asawa? Mabalbalin pa'y. Lalaki timpas ngay mo, Josie. Nagtaan nga ubing. Wan nga ron. Ay, nagrigat at talaga ti aganak. Manja kon, Mike. Ah, Ay, agimbaga ko man, takayat kon tagtrabaho. bantayam latan ti anak ta. Ta siya akong tagtrabaho. Diyak mo't itulok nga agbisin kayo iti danak ha. Nagbasit ti sweldo. Pasaray madilipay. Iso ama sampol nga agtrabaho akmat. Asino nga rin timang bantay iti anak ta kayo nagtrabaho ka. Makaamo ditan basta kayat ko tagtrabaho. Ganwan gayam. Agawid ta ni lugar nyo. Tatulagan tayo ti kasarta. Oray simple la akasar. Intunto, agor nung tapay. Kurang ti kwartata. Madiskitaran ti kwarta, Josie. Basta agawid tayo lugar nyo. Tapno makapasyarak man mo ti jay. Kan mamamok lagi ti dadakkel mo. Wento, saan pa'y nga ita, Mike? Apay, asino jay kanayo nakasarita tinobyam no kas jay awan ka diti boarding house yo? Mike, kanayon mo ka di nga awagan? Ha? Saan mat nana? Sumanangit pa'y ti anak yun nukwa. Tadjay mo't la cellphone na tas asikaswanan. At da kanayon kasarsarita na iti cellphone. Amang ano lagi tayo kakabagyan na, nana? Nga ta, Ah, pasensya kan Mike. Awan ko matikarba nga kamakibiyang kada kayo nga paliiwam jay nobyam. At da ngamin nangag ko idi makin innawag. Jakla kaya tagsao. Kaya't ko asi ka mismo ti makaduktal iti dayta. ha? Jose, mabisin sa to anak ta. Ha? Ne, awan mo ni Josie dito idami. Ano parang nga tayo mismo? Jose, ada ka dito si R? Awan mo ti sumungbat. Umay ka na nako ha. Orayon ta ni mamim. Ala, isunan. Adda nariknak asim mardeng alugan idi parbangon. Gamjak amo no anya alugan. Idi kuan, nangagkuan naglukat tigay tayo. Amangan no ni Josie day jarimwar. Anya? Oh, kasano nga tada ito yan? Sapay breastfeeding ta anak may. Awan gatas na. Napananan nga ay, mala. Ingkabiit igatangan iti gatas ta anak mo. Kan gumatang kamutan iti battle na. Awawirak pa'y lang. Alaman nga ron, nana. Tani, kasimot ti anak may. Itay pa asumanangit. Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Josie. Di nakrip-replyan. Naladaw ka manan. Kastala ka na yun ti aramid mo, Mike. Pasensya kayon, madam. Sinukatakpay ngamin ti anak ko. Sa akong to imbati iti landlady. Tawan mga awir. Apay, jay ina na ngay. Pawanan, madam. Pinanawan da kamin. Anya, Diyak mo. Naapay pimanaw, madam. Awan mo't nagapaan mi. Basta ka lahat-lahat na pimanaw. anya. Ay, naawan mga awir iti anak mo. Ikuyog mo ditoy. Tasyak ti mga awir. Ah? Ay, nakababain mo't, madam. Di ka agbabain ko naklangarutan. Aw-awir kan ikakpay iti gatas na. Libre. Ha? Sigurado nga agpatangdan jay landlady nga agaw-awir. Isupay ti panangdan mo. Saan mo't kiting agdaw-dawat iti tangdan, madam? Mabainak man. Iso nga ikaklata, ha? Isu nga rod ako nak. Siyaklatan ti mga awir. Alaam dito yan inton bikat, Mike. At ito, napaturog ko ang anak ko.
Nakakaasimat to anak ko. Pinanawan ti inana. Sa dino at ati ayan na itan. Apay basta pinanawan na kami iti anak na. Anya tinagbasulak kan kwa na. Jose, agsubli ka kuman kada kami iti anak ta. Ikuyog mo ti anak mo amang sapol iti nobyam. Amangan numarigatan ka, Mike. Ibati mo ti ubing tao awirag. Alaman nga rodana. Sa anak pa'y nga minasigurado no masarakak ti balayda. Damok nga minti mapanidya lugar da. Nala, siya kun ti makaam mo iti anak mo, baro. Naimbag nga oras yung manong. Mabalintag damag. Anya day jay? Dito'y kaditi balayda Josie. Dito'y nga minti intudo ti kaarubayo. Apay ti asawak. Asawa? Lokas ta. Adda asawa ni Josie? Wen, kat adda nupat nga anak me. Anyat masapol mo kan kwa na? Kaya't ko kumama ka sarita. Adda ladamagak kan kwa na. Siga ka di tayo orayan na amang itulod iti order na. Ha? Wen, manong. Ala, mabitlang nga rod dayabak. Jose! Honey! Ang tantor orayan! Honey! Anyan? Nagkasang matan na ito'y anamuak. Nagsakit. Pakawanin nak, Mike, no nagilimudakan ka. Planok idin asinaan ti asawak. Ngam na konsensya. Diyak ka ba ulan na panawan dagiti upat nga anak ko. Kat, ti anak ta. Di ka kadimaas yan kan kuana. Pasensya kan, Mike. Ngam sikan ti pangital kak iti anak ta. Di mo kumabaybayan. Apa naramin mo ti kastoy, Josie? Apay. Ala, pumanaw kan. Tamangan numakadlaw ti asawak. Agawid kan, Mike. Kat maudi kumanday to'y apa nagkita ta. No kaya tanak, Mike. Siyak ti makaamo amang suporta iti anak mo. Ha? Madam? Amok, apakaibabaan ti daya ukod ay ito'y. Nga may mayatan numaamuam ti pudno am arikriknag. Agayatakan ka, hindi pa ilaang. Ha? No kaya tanak, agkasartan. Kat agbalin ananam ay ti panagbiagyo iti anak mo iti sitong ko. Madam? Iti kasta sitwasyon mi tanak ko. Kasla kayat kun agamatan ti idijayan ni madam. Hanggang... Saan? Diyak kayat makidan na akin ko na. Gapula ang iti kwarta. Tamang ano sa anak tumatlang agbalin ang naragsak. No paayak ni madam. Sigurado agura anak. Kit pagpupudutan nak tumanan. Iso na sa saya at lapumanaw ako ni Jay. Mangpanunot aklangan iti sa balya pamuspusan. Tapno makatigada kajak mabaybayan ti anak ko. Agawid aklangan iti probinsyami. Balot! Chicharot! Gumatang kayo! Balut! Gumatang man! Ha? Mapigbig ko tayo dyan, ha? Nanette! Si kakadinday ta! Ala! Oh. Si Damot Gayam day Oh. ka, Mike! Oh. Ala! Asino day ta ubam nga ubing? Anak mo? Wan, Nanette. Awan ngamin mga awir. Iso nga iko'y kuyog ko ngagla ko. Ala, kasta aya. Apay, ayan na aya. Awanan. Nagsina kami, Nanette. At iduga sa laysayan. Ala, itugaw mo mampay nga ron. Aginanaka pa itane, aglinglingat kan. Pati ta anak mo, aglinglingutan. Alaman nga ron, Dani. Medyo adayo ti pinagnak. Mabit lang ha. Yalaan ka iti danom.
No kasta, agpada tangaron iti sitwasyon. Single dad ka, single mamakmat. Ayan ngay mati amati anak mo. Nabayagan asin inaak, talino ko nakmat. Imbaga na abaro ngam saan matgayam. Anya? Kasladyak naman na makita ka man ti first love ko ida eskola ka. Ah, ola ni daytoy. Tila malaglagip na. Saan man? Agpaisumata si ka ti first love ko, Nanet. Kanure si kamat. Saan? Sa bagay matkit di ah. Inton maminsan man kid di. Agkukuyog tayo kadagita anak ta. Tayin tayo agpasyar, Nanet. Ah? Ay kadun ah. Day talagayam. Nanet, kumusta nga iti bagbakan ka? Ada ka di matlanamnamakan ka? Sigurado ka akayat naklata, Mike? Adan anak ko. Katadamot na anak ko ha. Agpada talaang, Nanet. Mike, Nanet, ay-ayatan ka pa ilang aging gaita. I love you too, Mike. Agpada ta iti marikrig na. Agyaman ka. Pinaragsak na kiti kas taunay, Nanet. Panagkunak, data talaga tinaikari para iti tunggal maysa. Tauray ado na pasamak, tinagdaldalanan ta. Ngam nagsabat lata ti dalan ta. Wen harod, Mike. Ngam, maaklon mo kadimat laang ti anak ko. Tano siyak, nakasagana ka mangipatag iti anak mo, kaspud nung anak ko. Kasta akmat iti anak mo, Nanet. Nakasaganak amang ibilang kan kuhana, kaspud nung anak ko. Agkasarta ko man. Ah? Sigurado ka? Iti amin a puso kan kararuak. Nakasagana akon amang ikasarken ka, Nanet. Nanet, bakit? Baryaam da ito iti 50. Tay supot ko ti in-take out da amakan. O sige, Mike, lakay. Aywan, ayan dagiti anak ta. At daday dya salas. Agbuybuya da iti TV. Okay nga, Rod. Adto yan ti baryayo. At to'y matiginatang yu, madam. Sir. Ne, agsangputan dagiti drivers lakay. Umay damanan mga diti karinderyatan. Wen, bakit? Ala, dalosa akong tilamisahan na pangananda. Tulungan kan. Ay na, talaga napigsa da iti karinderyata diti sango ti balayta ah. Wen nga rod, bakit? Ikararag tayo ti Diyos na marswa. Tabindisyonan na pa'y tayo ito ang negosyo ta. Tapno mapapintas ta pa ito'y pakananta. Kat lumawa pa'y, bakit? Uwen alakay. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Kat ammo na dagiti kasapulan ta. Iso apat tsak adi na tayo baybayan kadagiti anak ta. No agtalag kay ti Diyos ang namarswa kat agaramid kay ti pagayatan na saranayin na kat di nakabaybayan kan ipaay na amin akasapulam. Ala gagayam, ditan din nagpatinggaan da itapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Insurat gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag di tao. Pangasim din siyo, di na kami panawan kadagiti anak ta. Kasano kami lang ibati na kamin. Agpagpakasyak, kasyam nagiti duwang anak ta. Batanak di na. Naumakon kan ka. Kastamat tan ti ugalim. Makauman ti kastoy a sitwasyon ta. Awan lakit agapa ta. Kanayon nak ngapaan. Saan ka matabas-tapan, awan ti makagapo? Isa mawatan ako mamat ano kasi nga akong atak din siyo. Gapumatlay taramid mo. Basta agsinatan. Di ka matanagan. Tanod dandun trabahok. Mang tagadak to iti suporta dagiti anak ta.
Ala, husto da ita na panagsangsangit mo, Gina, anak ko. Idi kalman ka pa ila akasta. Di kan sapay na't naturugan. Apay naramid ni Densyo tikas di kada kami itanak mi. Sa anak mo ta nagkuranggan ko na. Pasaray siya pa yung tagtrabaho no kasi ngawan trabaho na. Nagagatak mati ko nak. Managayatak mat nga asawa. Yung mapay naramid na lata tinang panaw kada kami. At dangarod sa balinan. Uray ka sa no ti kinasaya at mga asawa. No talaga anauman kan ka ti asawa mo. Awan mabalin mo, anak ko. Nanang. Aklo na munti gasat yung agiin na anak ko. Tano agsangsangit kalat na kasta. Awan na saya at apagtungpalan nyo. Dagiti anak mo ti panunutem, tababasit dapay. Nagsakit ti barugong ko, nanang. Diyak sa kabailan nga aklunan da ito'y. Diyak to makamove on. Makamove on ka. Agkararag ka, anak ko. Ni Apo Diyos laeng ti makatulong ken ka itagundaway. Agpatibker ka, anak ko. Kabailam na ita. Amok anatibker ka, babae. Di ka agpaatiw itirik nam. Dawatem ti kaasi ti Diyos. Tapatyak adina kay baybayan kadagiti anak mo. Agyaman na, tasyak ti pinilim, Densyo. Naumak nga minin iti ugali di asawak, Surayda. Makaumat ti kanayon ang panagap-apa mi. Ikarik, Densyo. Di kanto pulos apaan iti sidong ko. Ayatan kakit di iti kasta unay, Agyaman ak, Surayda. Kasta ti sapsapulak iti may sa babae. Tay makaawat kanyak. Day tay dinak ap-apain. Uray pa'y nga tasikan ti kadaksan nga asawa. Ayatan kantulat na. Di kanto pulos apaan, Densyo. Ha? Nagsurte akmutan takasken ka tinatumpungak, Surayda. Uy, Densyo. Managayat. Kan man nakaawatak ngamin at tao. O may kamanganan, Agina. Nakapanimid kamutlat ta di taabay ti tawan, anak ko. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Adobo apusit. Umay kan, tainggawan ka iti kanam. Wano, yag ko dito yan ti kanam. Sana kamangan. Nagkutong ka, anak ko. Kita man mo talangam. Kasano ang maasikasom dagiti duang anak mo no kastambala akan ayon. Amo ka maurnos minto matlaang ti amin, nanang. Agbalin to ang naragsak ti pamilya mi. Agkukuyog kami to asa nga pamilya ang mapanagpasyar. Ag-shopping, mangan itirwar, ag-swimming kasjay. Kompleton to ti pamilya mi. Agsublin iti mabiit ni Densyo. Di mo namnamaan da ita. Taadda ka nun sa baling asawa na, anak ko. Apay ngayon tulok na marakrak ti pamilya mi. Nagkinari kami adi kami to agsinapulos. Agdanggay kami amang padakal kadakiti anak mi. Nga mapay akas to tinapasamak. Ala, may kamanganan. Tapag saritaan tanto no madamdamaday tawan. Sana kamangan. Agsakit ka no awan kargat atyan mo, anak ko. Ala, may kakit. Sana kamangan kunaklangarudan. Di kay makawawat, ha? Ay na. Di mo ibulang itnagit ito gawa, anak ko. Masahal. Kinunaklangarudan ngay batin nga mapay ngay nalamlata. Natangkan matidurin. Apay ngay akas dyan ni nanang, lola. Agsasaungawan mat kasasauna. Ay, wan nga rod apok. Ikararagan tayo ni nanang iyo. Tapno agimbakan.
Gapo iti ka papanunot na siguron dayta. Awanan ti puraw nga ulas. Nangisit aminan. Pati utang ko nabayadanan. Oray kasta ni nanang yo. Respetuan nyo latawan. Agburburakan. Ipatag nyo lata. Tamakatulong dayta amang paimbag kan kwa na. Ipakita yu apat-pat ganyan inanang yo, apo. Wen lola, kaasimat nga rod ni nanang. Apay ngamin api manaw ni tatang Ay, ala, di mon panunutan da kita, apo. Dikit di panunutam kat di panagadalyo. Tulungam kay ati Manaw mo. kayo dito yan. Adun ti saan ang maaramid ni nanang Nagkakaroon dito yo. eh. Isu asurwo mo dagiti trabaho dito unag ti balaywan. Urew pa Tani, lang. no daduma, adumatan ti marikrik nak iti bagi. Itulod ko dagiti anak ko iti pagadalan da nanang. Saanen, tamangan no ti laman maturturong mon. Siya kun ti mangitulod kadakwada anak ko. Siya ako nanang. Diyak mabalin abaybay ang dagiti anak ko. Patpat gagdagiti anak ko. Siya kun kunakmet. Siya akong kunaklangararudan! Di kay makaw. Awat aya! Ha, ala, duatang arudan Gina. Agkukuyog tayon anak ko. Agawid tan Gina. Simre kan dalili kan ti adi na ijay classroom da. Agbati ak nanang. Dituyak ta urayak arumwarda. Mabayag pa'y asa darumwar. Uray, bantayak ida ta ang mga noalaan da ida. Diyak kaya't atakawan dati anak ko. Diyak kaya't amaya dayuda. Alaan da. Awan mga lakadakwada. Adda! Mangmangag ko. Alaan da dagiti anak ko. Impanaw dati amada. Kat isaruno da dagiti anak ko. Ipanaw da. Diyak kayat. Saan anak ko? Awan ti mangipanaw ka dagiti anak mo. Adda dagiti maestrada amang bambantay kadakwada. Agawid dakit din. Dito yak ko naglangarudon! Di ka mo't makawawat nga bakit? Bantayak na kita anak ko! Kumusta ti check up mo, Zoraida? Ay, awan lang na. Agpapada amin ngayon baga ti doktor ang nagpa-check up. Talagang adda diferensya ti matres ko. Iso adyak mabaling ti agsi ko. Anya? Sorry din siya. Saan ka maipaayan iti anak? Ay, anya ngay nga rod. Awan mabalinta. Apay no alaam-laangan dagiti anak mo iti puderta. Tadata ti mang padakkel kadakwada. Saan lakit di nga umanugot ni Gina amaya dayon dagiti anak mi iti puder na? Adamat karbangam kadagiti ubing, taputot mo met ida. Padasa ka kasarita. Uray pagbingayan mi. Sagay sa kami ita anak mi. Wala, nga may mayat kumanudwadang alaam dito'y balay. Data ti mang padakkel kadakwada. Padasik to kasarita, Zoraida. Kunada alima, walumat gayam. Grabe mo't na diyang aklo, nagngisit di kiday na. Nanang, anyat mapaspasama kini Gina. Ay, naimbag man ta nakalagip ka nga imay din siya. Ay, awanan. Mapupukpay mo't. Mapukpukaw ng tilimbong ti panunot na. Anya? Kat, kasunod na kita anak mi. Binilang ko. Ang mga nudinan maasikaso ita. As-asikaswan na mutlat ta. Nga oray kasta ti kasasaad na. Ilot-lotwan na ida. Pangasyak di rin. Wan ngam di tayo laan mo nanang. Karo, taktak rin akmang mo. Ang mga no adda diyo mapuutan nga ilalaok na itilutlutuan na. Ha? Iti kasta kasasaad ni Gina. Dinan ka ba ilan nga asikaswan dagiti anak mi nanang? Kan bakit kayo mutan? Isa, Nakapsot kayon. Vijay, Isu ang saya at no alae kung dagiti anak mi. Anya? dua. Ay sus, saan lakit di nga umanugot ni Gina iti dayta planom din siya. Oray kasta ti jar ni Gina. Amo na protektaran dagiti anak na.
Kat no inaldaw abang bantayan na ida iti pagadalan da. Urayon na aging gaamadismis da iti malam. Basta alae kung dagiti anak mi nanang. Di mo basta alaan ida. Kasaritan pa'y nga umuna ni Gina. Kasano nga rod makasarita ka na imbag, kat kastamot ti kasasaad na. Saan nga iti amin agundaway kat narigat a kasarita ti anak ko. Maawatan na mo ti maibagakan ko na no daduma. Iso apang nga asim din siyo. Kasaritan pa'y nga umuna ti anak ko. Saan? Apay nga alam na gitanak ko. Awan karbungam. Kanapay nga daka ditoy. Di mo't inasawa dakan ti sa balay. Pumanaw kan, nalipatan dakan. Gina, kaya't kayo atulungan. Kaya't ko ama ipaayan itinapinta sa masakbayan dagiti anak ta. Iso pang asim. Palubusam ida sumurot kanyak. Di ka madanagan, tadyak ida baybayan. Saan? Anak ko! Sa dino dayan nyo! Umay kayo! Aglapang tayo! Darasan nyo! Ay, aglapang kayo, anak ko! Kung aktumot ken ka adi na palubusan. Agwalalakit idayta. San ang mabalin nga iso ti masurot nanang? Dinan ka ba ilan at ripatwan dagiti anak mi? Takas jay kat nga rod di kasasaad nan. Iso amayat man kan saan? Alaak dagiti anak mi nanang. Alan anak ko, aggunay kan. Mapmapanan ti oras. Tatang, diyak kaya tapanawan ni nanang. Saan ko maanatangkan ti ulom lili? Alakit din, mapantan. Ura agbatin di adim. Ta nagpupukdan iti silid. Di na kayon kabailan nga si kaswan ti inayo. Isa sumurot kan kanyak. Awanan ba hindi dya lalaki? Agtatakaw! Tinakaw na ni Lily! Ala, saan abali taadapay nilila nga anak mo? Agbantay kayo di tiruar nanang. Abangan nagsubli na dyan lalaki. Itaray naman ang nilila. Agawan naman ang anak ko. Saan? Siyak ti makaamu anak ko. Awan ti makaagaw iti anak mo kun ka. Ala, husto day na panagsangsangit mo, Lili. Awan na pintas ang masakbayam, nagtalinaid ka iti puder ti inam. Naimbag dito'y, tamaitad amin akasapulam. Kaasimat ni nanang. Huston ko nakmet, di mon sangitan dya inam. Anya ka kadi. Ala, baybay amlaan nga agsangit din siya. Gagangin na lang ti kasta agyar na. Tadamo na ti maisina iti inana. Ngamkas iti imbaga ti amam, Lili. Itad mi amin na kasapulam. Di da kabaybayan. Apay, saan pa'y anariing nilila anak ko? Aldawan, maladaw iti klase na. Sana rumwar ni Lila. Adamang itaray kun kwa na. Agyan lang dito unag. Anya, apay ngay, kasanon ti panagatal na. Saanan nga giskwela. Adanangag ko. Alaan da kano ni Lila. Iso bantayak. Inlak ko na dagiti tawa kan ridaw iti silid me. Jak parwaran ta anak ko. Ilumang ko kano. Gina, awan mangitaray kan kwa na anak ko. Bantayan manen ay ijay pagadalan da. Ay saan? Agyan lang dito ti anak ko. Jak irwaran. Ala, rumor kayo dito silid. Ilak ko manon. Ay na, nakubungan at ito'y silidyo. Awan angin asumrek. Lukatam titawa ah. Saan? Sumrek na itagtatakaw. Dangranda ti anak ko. Alala, pumanaw kayon. Darasan nyo. Lili! Lili! Umay ka man! Apay ka di, nana. Anya mo ti kastoy apa naging inaw mon? Kita ang man matitrabaho? Ay, sorry, nana. Ala, dublem amin ta ininawam. Diyak kaya ti parparaw paw at trabaho. Ano tawon mon? Ngam di mo pa ilaan mo ti aginaw? Ala, agunay kan! Uwan, nana. Ikarka kami nandito takkalabag dagiti kawis ko.
Tapumanaw akong dito inton parbangon. Ison tumetla na kauyuyong da kanyak. Nangruna ni Nana Surayda. Idi damo lang nga nasingpet. Parigatan nakpay ti trabaho. Ure kasangsangpet ko nagkapumanipod di pagadalan. Paglabaan na kiti nagdadakkel nga ulos. At data, naikarga ko nagiti gargaret ko dito eh. Aglibasak inton parbangon. Lola, adakon. Ay na, agyaman na akta nakapasyar ka po. Asino ti kadwam nga imay. Awan, si Syaklaeng tanaglibas sa kijibalay da tatang. Anya, Ape anak kayda kayo. Agsakit kayo kadi. Madlaw pa anak kapsut kayo. wan nga rod. Trangkason sa da ito'y. Agimbagak tumutlaeng. Ayan da nanang kantikabsat ko. Adada ijay sileta. Ingka kitaan ida ijayan, apo. Nanang, kumusta kayon? Shh! Di ka natagari. At dagtatakaw. At datraidor a tao. Kumusta kayon? Ape anagsip nga dito si Ledyo. Shh! Di ka natagari ko nakmet. Ayan tikabsat ko ngay nanang. Manang Lili? Ha? Lila, ape anak kakumot kay tiulis. Mabutangak manang. Kuna ni nanang, adda ka numang kidnap kanya. Anya, sana pudno dayta. Bumangon ka ditan. Baybayam takabsat mo. Paglumangam. Alaad da. Mabit lang talo katak titawa. Ay san, di ka kadi makawawat. Alaan dato'y adim ko naklangarudon. Ikakitag bantay jirwar. Bantayam na adda umay ngagtakaw. Nagloko mat day alilin. Naglibasan. Sigurado ang nagawid day iti ayang tinana. Inaksukunan. Bye-bye amon. Isuntumot la aparparaw po ti trabaho na. Ha? Katulong laangan ti alaan na. Tamakatulong pa'y kadata. Sir, naimbag nga oras yo. Mabalin ka dito agpatulong kada kayo. Ha? Anya day iha? Da kayo nga mintimbagada nga asit ka kapag patulungak, sir. Agpakpakaasiak. Kaya't ko nga ipaagas tinak nga mawan kwarta nga aramatak, sir. Ha? Apa tinam? Napukaw na nga mintilimbong ti panunot na. Nakakulong lang iji silid na. Pati ti kapsat ko, ikulkulong na. Anya? Apay? Aon sa bali akadwayo ijabalayo? Adda ni Lolak, ngam nakapsut tag sakit. Awan pagpaagas na. Anya? Kasi kay mo't nga ron. O sige. Taumayak to ijabalayo. Kita ti sitwasyon nyo, balasan ko. Sa dinungay ti pangipanandakin ni nanang manang. Ipaagas da, ading. Duada ka dikin ni Lola nga ipaagas da. Wen, ipaagas da kanupay nga umuna ni Lola. Tapno adamang kadwakan ni Nanang. Kaasi damat nga rod amanang. Naimbaglakit din Tada jebak ng anang tulong kadakwada. Isu nga minti imbagada nga asit ka kapag patulungan. Nasingpet ka no dayjay. Tama nagtulong kadagiti nakurapay akas kada tayo. Duduatan dito'y balay. Amangan no umay manan ni tatang. Kat alaan na ka. Urean niya't mapaspasamak. Jak kayatan ti sumurot kadakwada ading ko. Awalan ti rumba nga pagdanagan nyo iti inayo. Tamadaman ti pan nakapaagas na. Agyaman nak, sir. Kaya't nakasaritak matan ni lulayo. Masyanak kada kayo.
Iso asyak timang paadal kada kayon ngagkabsat. Ha? Ay, agyaman kami unay, sir. Basta tarimaanan nyo ti panagadal yawan. Wan, sir. Kat agyaman kami manan. Agyaman tayo iti Diyos, tanaimbagan ka, Gina, anak ko. Nanang, Ngam ituloy mo lat dagiti agas mo, wan. Di mo liwayan ti agtumar. wan, nanang. Agyaman kami unay iti adu atulong iyo, sir. Awan ang yaman na, manang. Kasano, Gina? Kabailamon, tagtrabaho? At pangisarkakin ka trabaho no kayat mo. Tapno saan ka amaburyong dito balayo? Alaman nga rod, sir. Tapno adda pagadal dagiti anak ko. Di mon pakadanagan dagiti anak mo. Tas siya kung ti makaam mo iti pag-eskwela da. Isulder ko amin. Ha? Ti sweldom to amat gadam. Gastusan nyo dito balayo. Kan paggatang mumatan iti agas mo. Nakastrukan iti trabaho, manang. Wan, Lila. Kamaudyanan na. Adan trabaho kading. Sumarunukan tumat. Ay, congrats, manang. Ay na, kablawan da ka anak ko. Naragsak kami para kan ka. Ay na, kasla kaano laeng idibabasit kayo. Ita, babalasang kayon. Nakalpas kayo pa yun iti panagadalyo. Dakkel ti utang tayo anay bag-anakam ka ni Sir Alfred. Wan apo, iso amapan kayon to ijay balayda. Taing kay agpasalamat ken kuana. Apay pinanawan nakmeten, Surayda. Asino pa'y itantikad kaduak, taimbati nakmeten. Tata Dencio, tangay awanan ni Auntie Surayda. Rugyang matan tagimpake. Ha? Apay Jano. Da kami ti kabagyan na Auntie. Kaanakan na. Siyak ti binilin da mamay di abroad ang mga sikaso di ti balay anapanawan na Auntie. Ha? Balay da ngagkakabsat da ito eh. Iso na may tabo na Auntie. Pumano kamatan. Tasaan kayo ang nagkasar kina Auntie? Anya. Naimbag nga oras mo, anak ko. Tatang, Mabalinti umay. Umayak kumagkid daw iti pamakawan kada kayo. ala. Sumrak kayo. Agyamanak. At nakaditi kapsat mo, ganti inayo. Kumusta kayon? Nasaya at matlata. Ala. Mabit lang taayabak da nanang. Pakawanan na ko, Margina. Agparinto mga kiti sangwanam. Amok nga do tinagkurangak kan nagbasulak kan ka. Kata kayo kadagit anak ta. Iso pagawanan na ko, ma. Kaya't ko asulitan tinagkurangak kata kayo. Ala. Tumakder ka. Kandi kang sangit ta mailuyusak. Pagbabawyak gamin tinaramid ko. Ti panang panaw ko kada kayo nga gina. Awatan na kumamanan. Tapos na masulit ak tinagkurangak. Ay. Kasaritam dagiti anak mo. Isuda ti mangeddeng iti dayta densyo. Saan asyak? Si Kalila, anyat makunam. Tano siya, uray saan kuman. Oray siyak, manang. Ninanang ano, anyat pangedeng na. No anyat desisyon nyo anak ko. Isu ti masurot. Total,
Nabayagan na napukaw ti panagayat ko iti amayo. Gapo iti inaramid na. Iso ano awatan nyo man kan saan. Ayos latta kanyak, anak ko. Nakasaganak amang sulit iti nagkurangak kada kayo, anak ko. Itatadadakkel kamin. Addan trabaho mi. Sa kayo kundi subli kada kami. Anak ko. Lading itak na may bagbagak ti kastoy itatatang. May palagip lang amin tinapalabas. Awan na saya at nga imbunga ti panangpanaw yu kada kami. Napukaw ti limbong ti panunot ni nanang. Gapo iti inaramid yu. Pagbabawiyak dahit sa anak ko. Nuda kami ti agdesisyon kini Manang Lili. Uray saan da kayon nga awaten dito'y balay. Ngam gapot na amada kayo lat na. Da kayo tinagtaudan mi nga agkabsat. Ala, awaten da kayo. Ikarigatan mi alipaten tinapalabas. Agyaman anak ko. Kadyak tumauma, agkid daw iti pamakawan kada kayo. No daduma narigat ti mamakawan, nang runa no nakaro a sakit tinalakam. Ngam ti panagpakawan kat saan lang iti tao anang pasakit, no dikat para metlaang iti tal na ti panunot mo. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, di ti drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insorato gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kat God bless iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Kabagis lerma, agpakpakaasiak. Si kalaangan da mo kapag patulungan. Tulungam ka di lagi jay kakaanakam. Amumatan ti ugali di amada. Irresponsable. Arak sugal kan babae lang tamo na nga ramidon. Ay, di mo pa ilang amin panawan, Manang. Pasig akong sumisyon ti ipapainakan ka. Ay, amumat no kasano ti kinapatag ni bayaw mo kanyak ading. Nga uray kas di ti ugali na. Ay, Manang. Wanya, matulungam dagi jay kakaanakam. Di kagdanag. Tano mapagadal mundo ida. Agsubaddan to. Ay, jak ngamin kayat ngagsardeng da nga agadal. Tama nga makiasawa dan. Nangronakan ni Lene. Ura ni Lene pa'y laang titulungam nga agadal. Sige, kaasimot ni Lene. Pagadalag. San abalay tawan ti sabali a paggastusa. Ibaon munto nga rod ni Lene dito'y balay, Manang. Sige, huwag na matungpal ading ko. Agadal ka na imbag, Lene, ha? Wan auntie, promise. Lepasag ti panagadal ko. Jak makinugnobyo. Aging gaadyak makalpas iti panagadal ko, auntie. Ket subadan kanto. Apaman a makalpasak iti panagadal ko. Ay na, saan aday ta ti panunutam? Tinapatag, makalpas ka. Ket matulungam to ni nanang iyo. Masyanak ngamin iti inam. Takas jay ket nga rod ti aramid ti amayo. Wan nga rod auntie. Manipod ubing kami. Kas jayan tinakita mi nga aramid ti amami. Arak, sigarilyo ken sugal ti pakakumkumikuman na. Imbes kumaada kami nga anak na ti panunutan na. Saan? Tanapat-patag nga amang ti bisyo na. Ngam ti pamilya na, auntie. Wan nga rod iso nga agadal ka na imbag, kaanakan. Ay na, italamanan ang nakaumayak dito'y balay mo, ipag. Di makil gaya mo to'y balay mo. Saan mo takas to'y tikadakil na idinaudi nga imayak? Aywan, bayaw. Ta dito'y balay ko tinangiba utak itinagbanugak iti abroad. Malakan ano samdi kakaanak ka mapagadalan, ipag. Ta isudan to ti makamukin ka intun bumakit ka.
Tangay awan anak mo amangay wantukan ka inton kumapsutkan. Dagitinton kakaanakam timang taripatokan ka. Isu nga ano sa mapagadalan ni Linay. Agbayad daw no makaadal. Ay, huwag gayam ipag. Himayat mangibaga akman iti kwarta. Bumulod akman uray sa nga rebulaang. Ta paggatang ko iti bagas kan si Daun May. Baon na kumadya kabsa mo. Nasakit ka no tisikat na. Iso asya kong timay. Ay, awan kas nga igam ko ita, bayaw. Iso nga ikan kalaangan iti bagas kan si Daunyaw. Mabiit laang, mga laak iti bagas. Ay na. Kababain ba't? Siyak tulatan ti gumatang. Itid mulatan na kwarta kanyak ipag. Basta orayan na, taikan ka iti bagas. Ha? Lerma. Anyat na pasamak. Apay ngagsangsangit ka, manang. Ala, sumrot ka. Ay, nagyaman ako. Nagapa kami man ngagasawan Kunak tupay kat. Ay namanang panawam ngaminan da siya lalaki. Kabagis, riribukan nak no aramidak ti kasta. Iso asaan na mabalin ti bagbagam. Ay, kasyam kumamot at abagim. Amok, agbaliw tumatlaang di asawak. Ay, bumulod man iti kwarta mading ko. Takurang ti pagbayad ko iti bill may ti silaw kandanom. Ay, mano aya. Oray sa nga ribo laang, no adda. Kan pagpletik mo't ang agawid. Ay, agawid ka mo ita aya. Uwan tanay. Ururayan nak mo't tay lalaki akaanakam. Mala, mabiit lang nga man ang taikan ka. Auntie, may sa semestre laangan. Agturpo sa kon iti kolehyo. Wan nga rod kaanakan. Saan pupuutan ti panaglabas ti aldaw. Malpas kamat gaya man iti mabiit. Wan auntie, ket utang ko ti amin kan ka. Agyamanak iti ado atulong mo. Ay na, awan anyaman na, Lenny kaanakan. Itata nakalpas ka ni ti panagadal mo, Lene. Agawid ka ni Jebalay. Anya, Ijay balay ti pagnaadam, tadama balay tayo. kasano ni auntie? Awan kadwa na dito'y balay na. Ay nasigod mo't ngawan kad kadwana ditoy. Nasaan na yun, Dayjay? Nanang, Siyempre, andan ton trabahom, agswildo kanton. Masapul at tulungan da kami matadadakkel mo Isong agpakadakan kanya ang time tagawid ta ni Jabalay. Tangay nakalpasan ni Linay, saan mo ta basta makatrabaho at dagos Dayjay. Iso asan pa'y la makatulong kata kami. Isong agpakpakaasi akmanan kabagis. Ha? Tulungan ko mamanan ti burida kakaanakam. Ni Jeff, pagadalam ko mamut. Ha? Timulong kami laangan, di lubos-lubos maun. Sige. Awan problema iti dayta, manang. Sa anak anarigat akasarsarita, basta para kadagiti kakaanak ka. makiasawa ako auntie. Anya, nasaysaya at kumamot laang no makatrabaho ka pa nga umuna kaanakan sa kanto makiasawa. Agpilit mat ngamin tinobyok nga agkasar kami, auntie. Ay, sayang ti inadal mo kaanakan, tadi mo mat maipakat. Makasapulak tulad ta iti pangganak, auntie. Nga uray addanton asawak. Umadanin ti panagturpos mo, Jeff.
Dua bulan laangan agturpos kan. Saan ka di? Uwan, anti. Ikarik. Agsapulak to adagos iti trabaho. Jak tutuladan ni Manang Lenny anak ki asawa adagos. Kahit saan pala anak astrag iti trabaho na. Ala, katsapay ko matamatungpal mo day ta akarim, Jeff. Panunutam dya inam kaanakan. As inuntungay timang tulong kan kwa na nusan ada kayo. Da kayo matla tinamnamaan na ang makatulong to kan kwa na. Uwan, anti. Kahit uray si kanti. Tulungan kan to. Gaputan no sana gapukan ka. Sanak ang makalpas iti panagadal ko. Ay na, nakalpas ka matlangan, anak ko. Kablaawan na ka. Agyaman anak nanang. Kablaawan ka, kaanakan. Naragsa ka pa nagturpos mo. Agyaman anak, anti. Utang ko ti amin kan ka. Hey, kablawan ka, Jeff. Naragsa ka pa nagturpos, Mau. Agyaman anak kan ka, Tata Bonnie. Aywan gayam. Isa ti inak, Tata. Isumot ni antik alerma. Tinang paadal kanyak. Balasang pa inantik, Tata. No kasta, agpada kami nga rod a single pa lang. Naimbag nga orasyo, kakabsat. Pakaragsakak ti makamam mo kada kayaw. Ay, kastamot kan ka. Kanayon ko makita ni Jeff dito'y pagadalan da. Tunggal itulod ko ti kaanakak dito'y. Kaanakan na ngamin ti may sakadag iti kaadalak, nanang, anti. Kasta aya. Wen, iman manihwak ti kaanakak. Iso kasla siya kung ti driver bodyguard na. Ay, huwag gayam, agawit kamin. Makilugan kayon kada kami, ta itulod kayo di balayaw. Allah, saanin kabsat, nakababain. Mayos la kanya dayta. Malaki din. Umay kayon, ta itulod kayo di balayaw. Jeff, apay nga daman nanditi balay ni Antim day siya abune. Kuha nanang. Apay atunggal umayak diti balay ni Antim at daday siya lalaki. Kuha ngamin. Ar-armen na ngamin ni anti. Aniya! Lerma, nabayag mo basitan nga agdat-dato nakin ka. Payawan namnamak aya? Bonnie. Apay akastoy matan dirignak, iti na ito alalaki. Kasla agayatak matan kan kuana. Lerma, kasarsarita ka. Adda ka di mo ilanamnamak kang ka. Ay, Bonnie. Kasla kababain nga iba ka. Ngam, agayatak matan kan ka. Agpaisaw. Ay na, agyaman ka. Pinaragsak nak itikas taunay. Ay na, bakit kan Lerma? Di kan aganak. Iso di kan makiasawa. Wen, ambok day tamanang. Ngam saan mo't lang anak ti kasapulak. Kasapulak mo ti kadkadwak iti panagbaket ko. Imbes sa dagiti kakaanakam ti panunutam. Kasano dalaangan nga no makiasawa ka matan. Manang. Siyempre, kasla anak mo dagiti kakaanakam. Asinon to kumatimang tawid iti sanikwam no saan nga isuda. Ay, sigurado aday dyan na lalaki ti agnumariti balay mo nawan kan taon. Iso ano mabalain, di ka kuman makiasawa. Ta sigurado at ilaang sanikwam talman nanday dyan lalaki kan ka. Nasingpet ni Bonnie, manang. Iso adi mo kumapagpanunutan iti saan anasayaan. Ay na, nasingpot ita at adamdamo pa'y laang. Ang amin to nagbaybayag, rumwartong tipod nung awgali na. Uray po, tamtoy ko na, Lerma.
Ha? Bakbakutan lang arudang nakiasawa pa'y laang. Apay aya apa kasikuran nyo ni auntie, nanang. Awan mat bibiyang tayo no makiasawa wano saan. Di nakidew sa usaran ti panunot na ah. Kano di kwarta na lang ti kinayat na dyan lalaki. Ha? Adama mampang dyan tiyaw. Baybay anyo ka dino kasta ti kayat na. Kasapulan na matikad kadwa na bayat ti panagbakit na. Saan abale, tamadlaw mat anasingpat ti nakiasawaan na. Kanasingpat pa'y laita tadamdamo pa'y laan. Ngamin to nagbaybayag, awan latam mukaon. Sigurado nga ibusan na ti kwarta ni antiyaw. Nanang. Jeff, pumanaw ka ni Jebalay da anti malerma. Tanakalpas kamutan iti panagadal mo. Nakunan niya anting nga oray sa anak kano apumanaw iji balay na. Tapno adakad kadwada iti asawa na. Naglaing dan ngay? Ah? Kasta ti kunada tapno isuda ti mairano di ti sweldom. Ah? Basta pumanaw kay Jayan. Dito'y balay ti pagnadam. Ala, patgamlatan ti kayat ni nanang mo, Jeff. Narigat mo't nutob ngaram ka anakan. Tamangan no day ti panggapuan ti saan nyo apag kinaawatan. Sige nga rodante. Jakpay ko makayat ti pumanaw dito eh. Ang jakmat kayat agumura ni nanang. Ala, awan problema kanya ka anakan. Basta agsingsingput kawan. Di mo baybayan dagiti dadakkel mo. Nanang, kwartayo man. Ay, si Kama at Lenay. Day talag daw at iti kwarta ti among nga ramidan. Pasensya kayon Awan mat ngamin trabaho ti asawa. Day tangarod ka. Awan trabaho na. Ngam pagsasarunwan nyo mo dagitan nakyaw. Awan pa'y serbit ti panagadal mo mag. Di mo mo't may apply. Ay, jakmat nga rod na kapasa iti board exam, nanang. Ay, awang kwartak! Ingka mangibaga kanya anti malerman o kaya mo. Mabainak, adan asawa na. Kanya kumano dan asawa na. Dakdakkel ti karbungan nyo kanya antiyo, takaanakan da kayaw. Kadaraan na kayaw. Ngam di asawa na ngay, saan na mo takapkapin ano? Nanang. Mala, ingka dumawat iti kwarta na. Ay, may sama da diyang antiyo. Nakasasawa pa ilang amin. Mabainak, adun ti utang ko kini auntie. Nukas na nga raw, awan maitid ko tanay. Nabayagan na sana nagtrabaho dya mayaw. Narugyan naman ngamin ng tinagbulakbol. Talwaldawan na sana nagawawid. Napanan na aya. Ay, dya ka mo! Nagkukuyog da ka, dagitipadan ng arar. Sumangpot tulatan no kay kaya na. Ay, laklakayan ti amayaw. Ngam talaga saanan ngagbalay. Bunilakay, umay kapay mangan, nakadasara kon. Wait, mabitla da ito yan. Nalusak la to'y balay dagiti baboy ta. Ay na, makaparagsak mo't akit kita ang dagiti nagado atarakan mo, lakay. Kasla kaano laang ididuada laang titarakan mo, ababoy. Ngum ita, nagadon, imbaduada Ay akos. na, win nga road. Kurang pa'y katikulungan dan. Iso masapaw ngagpaaramid na pa iti sa bali a balay da. Makamuka, lakay. Noan niya ti ammo mapagsayaatan ti negosyo ta, aramidem. Nagsweldo ka, Jeff. Una na. Miyag mo nga raw dan ti sweldom tanay. Aduman ti mabayadan. Kan gumatang iti bagas kan masida. Ay, hawang pa'y masapsapulan dito'y kusina. Ato'y na. Nay, apay ngay aday to'y laang. Nagbasingay. Kumamo ng tilirma iti kwartana, ananang. Iti niya aga po ngay kam ngay. Ah. Kaya nagadot kwartana. Diyay kat ado ti kwartana ti kikamaon. Da kami angawan makukwartana, anak ko. Nanang. No day ta subsubalit ti pampanunutam ay nasaanan ang masapol. Tasan mga grigrigat ng tiyaw. Kan may sa tulong na nga rod mo ti panang paadal na kada kayo. Apay adaya tumulong agpasubad, wano agpabayad. Ala, nayunam dintad mo kanyak. Ado ti gatanga kakasapulan tayo. Kan, apay, saan ka mo nga overtime, Jeff?
Mariknak ti bannog ko no kas dyan nga overtime ak nanang. Ay na, may mayat matla nga no ag-overtime ka. Tapno dakdakkel ti sweldom. Ha? Makaurnong tayo adago sa nako. Siyak ti pang tendam iti sweldom. Itud mo amin kanyak. Ta siyak ta gurnong. Auntie Lerma, pasensya kayon. No di kay pailamaik ka iti kwartayo ita. Inalang amin ni nanang ti sweldo. Ay na, di nakpakadanagan ka anakan. Sa anak mat ngagdaw-dawat, wano umut-utang kan ka, Jeff. Kaya't ko lang kumatiag subad kada kayo, auntie. Iso na lang, tamapan mat amin kada nanang ti sweldo. Rumbang la tulungam dagiti dadakkel mo, Jeff. Kan maysa, adda kwartak, iso adinak pakadanagan. Ngamne, mangibati kamot iti paraken ka di mo itad amin ti sweldom kaanakan. Kwarta man bakit? Ay, awang kwartak. Awang nga. Kano inted ni Jeff, di sweldo na kang ka. Ay, awanan. Inggatang ko niti masapsapol dito'y balay. Mangtad ka no saan? Panawan kan day. Jak agaw awi din diti balay. Agtalawa kaon. Ay, adto ti sangaribaw. No. Aginot ka mga mina. Day talag daw dawat mo tiyam mo nga ramidon. Sika titimmawidan ni Lenny nga anak ta. Agdadawat kayo iti kwarta. Jeff, haldawan. Apay di ka mapanagtrabaho. Masakit ti magbagig nanang. No kasta, aglangan ka. Wen, awagak ti bus ko inton madamdama. Tagpakaadak pailaan. Anya, di sayang ti may sangal daw mo. Apay nagtumarkay ti agas, tapno makastr kalata. Nagtumarak itayon. Ngumisulat tamat. Nasakit ti bagbagik. Kanagkakapsutak. Ay, banog mo la siguro dayta. Malangarod, aginana ka. Maturog kang agmalmalom, tapno makainana ka. Kat makatrabaho ka manan inton bigat. Boni lakay, isaganam tilugan tarumwarta. Apay, papananta bakit? Intaray da kano iti ospital ni Jeff. Inta kitaan. Anya, apay ngay? Kalaat kanuan atumba. Kat napukaw na tipuot na. Anya? Kumusta ni Jeff, manang? Anyat sakit na. Ay, at dagayam sakit na iti puso ajak ammo, Lerma. Anya? Ay, nakaasimot ti anak ko. Diyak laing pagarup nga da sakit na akas jay. Ala, ikararag tayo nga aging bagmatlaang ni Jeff, manang. Adda kaasi ti Diyos. Saan ako na makatrabaho, ante? Talaga akasta kaanakan. Agpaimbag ka, Jeff. At iti kwarta pagpaakas mo. Tulong mi dayta kada kayo. Agyaman na kanti. Nagsayahat kayo na kada kami. Awan anyaman na kaanakan. Ay na, agyaman kami ading ko. At tinayon tinted ni Antem. Nayunak tinted na kwarta. Yawat ko kan ipag. Ay na, nagsaya at kabayaw. Agyamanak. Kat pasensya kayo na ano, anyaman tinaybagbagak iti kalabas ka na kayo. Pakawanan nak no tinagibasit ka idi, bayaw. Lipatan mo tinapalabas, ipag. Wen manang, awan day jayan. Kat kasanungay, pag ginanaan tayo pa'y ani Jeff, masapol nga agpaimbag pa'y. Di yumanan pilitan nga agtrabaho, manang. Wen, ading, saanan. Makonsensya ak nga rod. Ngamin, kasta unay apanang dagdag ko kan kuha na iding agtrabaho. Ang damat gayam sakit nan. Agbalbaliw ka kumamatan, lakay. Tali, awanan pangalaan tayo iti kanon tayo, no di ka agbalbaliw. Uwan bakit? Agsobliak nga karpintero. Ijamon ta ginom iti arak. Kanliklika mo nagiti abarkadam. Uwan bakit? Ay, masya anak iti anak ta.
paagasan ta ti anak ta. Wen, kat ikararag ta nga gimbagan, takaasimot ni Jeff. Nanang, tatang, umayak man. Anya na itaawit mo, Lene. Groceries, nanang. Nakastra ka kun iti trabaho. Kat nagseldo akon. Ha? Oh, at iti kwarta. Paggatang yung iti agas ni Jeff, tamok nga awan kwartayo. Ay nahagyaman na kanak ko. Agyaman kami anak ko. Agtitinulong tayo mang paagas iti kabsat mo. Tapno agimbagan. Tatang, tumulong ak aginggat ka ba ilan? Di mo puwersaan ti sabali a tao para iti pagimbagan wenno bukod mo nga interes. Surwam tagsapol iti trabaho tapnod da pangalaam iti kwarta. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen.